जगन्नाथ सांग मैंने मु नमिता मु स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल को। तो आज आम मैंने सजबाज कहीं वीडियो टी शेष पर्यटन कंटिन्यू कले निश्चय जानीपर। तो वीडियो टी कंटिन्यू करुचु हमर ये सजबाज स्टार्ट आम मैंने चलू मैंने चलू कॉलेज को आम कौन पर जाऊँ से वीडियो कंटिन्यू कले निश्चय जानीपर। तो आशा करुँच वीडियो भल लगे। आम मैंने चलू कॉलेज जेहतु आज आम विदायकालीन उत्सव से कौन पलैला आम गाई च्युइंगम चोबई चोबई के जाऊँ आपड़ के खाई भी नथिबे कि आपण मैंने देखी भी नथिबे च्युइंगम अपेक्षार अंत घटे आम मैंने आसिक पहुँची गलु कॉलेज पाखे। तो गेट भीतर को जाए देखा कौन केमती डेकोरेशन है। हाय कौन लो किसी ना समस्ते बहुत सुंदर देखा कि नमिता बढ़िया देखा आमर जो संध्या भी भल लगुच पायल भल लगुच समस्ते भल लगुच ये कौन पे साड़ी तू भी बहुत भल देखा चलू प्रिंसिपल को देखा करने को। तो चलतु जीवा समस्ते मिसिकी सार को देखा करवा। प्रिंसिपल को देखा करके पड़े आसलु मरीगले सब झगड़ा लगी। सॉरी आज हाय कल मो माँ कैमेरा ऑन ही निकला हरी बोल मैम टी ऑन होना मन रखी आमको सब। हाँ अच्छा अच्छा एबे नियो एबे आम पर टेंशन टिके नियो। भोग भोग
ଆୟୋଜିତ ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। विभाग पिलाने आपको संबंध प्रथमे मु मोर बड़ भाई भौणी मानक धन्यवाद देवी कारण आजिर एहिभଳି आयोजन तथा कार्यक्रम आम्ही माने आम बड़ भाई भौणी मानक ठाରୁ ଶିଖିଥିଲୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ଦିନ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଦିନ କାରଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ମିଳିମିଶି ସେମାନେ ଆଜି ସେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଏହି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରୁ ବିଦାୟ ନେବୁ। ଏହି ବିଦାୟ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଃଖର ସମୟ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏଉଠୁ ଶେଷ। ଏହି ବିଦାୟ ହେଉଛି ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଓ କୁଶଳିତ ହୋଇ ହେଉ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର କ୍ଲାନ୍ତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମର ଲାଘବ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆମର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଏତିକି କହି ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଜୟ ପାର୍ଥୀ। এই বিদায় সম্বর্ধনা উৎসবর যে বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু বা আমার বিদায় ছাত্রছাত্রী ମୁଁ କେବଳ ପଛରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ବିଦାୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ମାନି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଏବଂ ବିଦାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ, ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ତୁମେ ଜଣେ ପହଞ୍ଚ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କହି ତମେ ସିନା ଚାଲିଗଲା ରହିଯାଏ ତମ ସ୍ମୃତି, ତମେ ସିନା ଚାଲିଗଲା ରହିଯାଏ ତମ ସ୍ମୃତି, କଷ୍ଟ ତ ତମେ ଦେଇନ, କଷ୍ଟ ଦଉଛି ତମ ସ୍ମୃତି। ତମେ ସିନା ଚାଲିଗଲା ଆମକୁ ଶ୍ରେଣୀ ପକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ରହିଗଲ ସଦା ଏ ହୃଦ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କବିଙ୍କ ରାଧାନାଥଙ୍କ ମତେ କବିତା ମନେ ପଡେ ଯେ କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ କି ଭରଙ୍କ ଭୂମିକରେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ଚାରି ବାହୁନିବେ କାଳକୁ।
भिडियोटी आपण केमिति लगे मत निश्चय कमेंट करी जनइबे। या पर बहुत सारा मजा मस्ती होइछि, नाच गीत होइछि, तो आपण मैंने ताको नेक्स्ट वीडियो रे देखिया को पाइबे। आशा करछि वीडियोटी भल लागिथिबो। रहउछि जय जगन्नाथ, नमस्कार। एंड गिफ्ट कौन मिलछि वो नेक्स्ट पार्ट जनइबी गिफ्ट।